Kardom. Aprang sinal tuman chopar piglo. Media personnel chum nil chumnal tumang chuphating pen. Piniladak MP restaurant mada hotel along. Nal tum nangkewang po nal tuman aprang si Kardom apa nak kero pajiro. Pininal tu apan nil tum chupha lam the. Son thoma lam pen si chuphalo. Kasi keteng siya bangke lah hello. Patumi tarik clear ni. Nil tum Forum for Hill State Movement panel tum isiareli padoponiklo hala bangso rally hut nil tum alona chutong dun West Karbi Anglong East Karbi Anglong Dima Hausa district pen penangan armu adak bagi tong dun lo risoi jang tu pen chenglok akesara tum do lapan kaprek korti lapan tum sami hemprek abha phan kachsong hemprek aparman upon the song alang tum sabi ng song do ji pupen kiwang aposi aprang siya bangke alang litum upon churopon hitung alang tum kiwang penajok patumi relia bangke nitum patun pon pemelo lapen nitum autonomous council upon sami Dr. Tuliram long hangapan memorandum pe ji pulo pajirlong lo lapen alang tum masami churonangji atepima Dr. Tuliar Bonghang metang bangun isita alang list secretary tum banga thoman banga secretaries do lapan staff do alang tum hadak ni tum dharna do bomahot hadak ni tum rally do bomu nahot alang tum panang toisi por phai ke thom bak apolo ang tum hadak bangsi nil tum ke mang ditum memorandum alang tum nang deng pamesi hadak same nil tum panang cicak tekang lo labang so memorandum pinpura lo ditum jitu ki piapot ang tum ada CM apan pajerdam populo, paledam populo, labang so teng si litum cincini lo, keteklong lo, labang solo alang tu madak pidam pitsi, pini abang ke litum putot autonomous council long, litum forum mahin pen hadak nam si, labang solo putot litum long tulo, alang litum pan ki pialo, alang tum non hala forwarding a letter pialo, ala CM apan, lasi la sopota men tu maket churo ki papik lo, lasi Ongdung araratum lang tum chojejung jepen alang tum gari motor kangri pen alang tum kelak pen keleng pen seta la highway tim bang tum bang lo atokan open East Karbeng long West Karbeng long la ben Dima Hausa district pen atokan open samyang tum chipiduk chipalapsi rak rally anwang si 45 cap pen 45 plira chitim ho an samyang tum dak du tipsi nil tum pen chisong la pen lo emprega parman lapen itum dak dora perlo lapen slogan same hang la perlo lam same thang la perlo lapen penang atup ke lam sanang arjudun lo aposi alang tum aphan nil tum thang ka pajir muvedelo ko same tum lam dong jong seta alang tum bangka churo gang tum alang tum lapuson emprega parman aphan nang ju song dun nang ju tong dun nang chingrum dun tek lapen ning si nang pidun tek apon alang tum man tum churo ji posi pini labang somai madras of press media Dia jumnon tapon lo, kasi alam tu pancho parpik lo. Tapi Sonia lang bang kila pohelo, non. Nil tum song crazy an plengkang lo patumi ana bangke. Nil tum la bang so Forum for Hills Autonomous State Movement along song crazy an bang ni tum lo naon kira tum tang lo, cedo tum tang lo, ni tum men claim rapel lo nang, dam rapel lo nang, pu la bang so song crazy atum ni tum long nang tum tang lo, la song nang taksi non ong dung a song dolang karbiang long la pen and seals di Mausa long dolang East Karbeng long sami dolang alang to pangka chunuri thujipu je non itu me claim bomb ke dam bom long alang tu sami putot kewang tupen itu ngabong so hemprega parman arja rapet ACP rapet la penitum da claim rapet dam rapet ting sivet pen ye claim tek je phansi alang tu pan churun tung chuhanging tung chunering tung song crazy pen non da do ana song sami la da la pen political party sami BJP punon Congress punon, CPML punon, kaprek organization punon, kapen individuals, intellectuals atum punon, doctors atum punon, engineer atum punon, sakurial atum punon, businessmen atum punon, kapen kaprek, kekio atum sedame, nil tumalong, putot, nangi dun Japan, nangi chirap keto dun Japan, cakong horang pen chenglok, bidisore pen chenglok, doan ke kere pen atum same, nil tumlong nang chirap nang keto dun Tapos ini tum tuning ripon ingtung labang so media hoi pen lapen son thom ke chogalam bang ke ni tum
nining kiduk pensi itum isi ningi pon itum ningi dok alam thela po hello nil tum patum an song crazy itum ke mangalong emprega ke hangalong ladak jai kathar lapen alang le visang ho tum nil tum phananga tok dun thap nange pudun thap nil tum phananga sursa dun thap nanga pinchong dun thap nil tum ar janai hui phang no lap nil tum ar je hui phang no lap nil tum phanang ki putot ki pusit nangi jim la pusona bangke ave dead nangi pusi nil tum alang tum phan chuning banga prek asong gali BJP gali Congress gali CPML gali bon se tum jong tipji laga jai ka thar la penang le team atum alang le munir atum alang le group atum si lai hu ka tok thap lai hu ni tum panang pudum thap ni tum panang ki run thap ni tum amenang ki run thap amake alang tum jot posi de pi la bang so press conference tum jong dam tum alang tum mathanang ye polo nil tum dak forum for hill state movement labang so bangke nil tum rada phase eklempi longre phase eklempi lapen ladak karbia ke phase eklempi lapen hempreg apan mate autonomous state hempreg article 244a goson sika pelong jiba goson sika pechun thekchima halabang so lamalo si nitum justment ka boripon lapen ke klempon alang tum nosia hok aning intir et mesen goson te alang tum nitum panang pun thap ti nang ya polo ate alang tum chini nitum ke claim lapen ke dam altum theklong lapen chini bonsa melang tum dengune exebune nitum hok akam ke claim apot nitum ke society mesena society ka pinchong ya pase tum ke claim apan ke boripon bonsa me tum ning hang he etum karbiang bong ning si do ya pan ning hang he etum karbiang ang bong kaching hon ya pan ning hang he etum karbi ang bong isiwar jab ya pan ning hang he isi vet a clay pen isiwar a lamp pen isiwar a ke croy pen la pen ning ang sam pen kidoji ala tum ning hang he pusi nitum chini lo ade social media flooded lo nil tum ladak laba so forum a members atum pat nil pan pen chenglo ndat kedo iltum akote pitor tiso edom akor ingji rita kramsapi edom akote sar joson be ake hai edom akote sar sonar singh terang ake hai lapan to an atu apan itu pan ki putot pinrem tot lapan itu pan kabonai thap ile tu apan nange pinchon thap image hai goyanta lake nitum ahin ban ke lake choke itu ma society ke me apan kali itu ma society ake chok apan kali ingkier society apan kali la senil tumpen ning duk chepeklang ning oi chepeklang la puson ang tum tum matha thedet nang ji la puson ang tum klem thedet nang ji ate bang ka do we tum same la an tum phanang ka tok tum ki jume la an tum phanang ka pudung ka jume aning ka chepe rong la pen aning ka che the la ni tum klem along seta jai ka thar la pang li team atum group atum alang tum along jitu ke do members atum la hai nang ka tok tum thawa pot pini la so press media pen ni tum ning du chepeklang lo la penon ke bang jilang ani la puson ke tok te dia bang si alang tum phan tum chuning ri nile panason nile phandet kali kapre phan sabe non ni tum la bang so hempre ke hang ke cheng lo pupen ke nil jo phan prang hakoko apoto ban hai hoi alam ban hai hoi kalili kalang lang alam si ala dang ni do phan na pom thap lo ningge thap lo pinsong thap lo la bang ke chini lo alam lo la bang ke je la bang so autonomous state movement labang so ham prek yang movement mass movement apan kasabotis japan nang pe virun japan nang suppress japan si aldo ke bor I pusin tu punam lo athialang tu maning hanghe ham prek apan aning hanghe pusilar tum jonglam dagi ham prek apan yong saning hangte nitum ke hang tumpan ke klem wo tumpan nitum joani sangse nitum ka ke klem along alang tum nang ham ke du de nahi ke nang pu to dun de nahi ke ining apa siksa dun de nahi ke nil jong pan nang ke som lu de nahi ke jong silang tum hempre ka pana ning hang autonomous sita pana ning hang article 244 implementation break nang chi ningkan plike wache song ke song nak lo hang ga man me de to hang ga we de lo labang sola mat hara alang tum nilo pana ga chirap nang ke to bidis pen sore pen encouragement pen nang pitu nang ya poloke la si de tum ning dok pek ning oi pek boseda alang tum nang putop na jok nang ir thap na jok ni tum RGI hu nang bodai thap na jok ni tum ning oi seta nitum claim le ji pukali anso sesi kaya phan longria phan longpada phan nitum ar jap thebje lapan autonomous set aphan nitum claim kon thebje nining nitum ning alo si kipikok lapan jipudam lo de lakini nitum vilong sedo nitum ningong sedo alang tum
cam ke thong kem seta alang to cam ke pen nitum ke sangkok jipu ali nitum meaning oil lak jipu kali seta for the greater interest of the Karbis and the Dimasas and the 3 to 6 of Assam, we will continue to fight, we will continue to struggle for our Karbi land, for our autonomous state, for implementation of Article 44A. La hello ni tungu puang tunga bangke alang tu mason nil tu apat Karbi atomong ketak Karbi atomong ining kapendo hatred ketepalang selet layu akam ke tum klempe layu tum damde boseta we will work for our people peace stability compassion love unity lahai bose tum klemponde that is our motto that is our objective and that is our aim we work for people to live in peace to love each other to have affection one another to take away hatred but we want to live in harmony, in unity among ourselves. And we want to struggle the movement for autonomous state. That is what we want and that is our objective. Lahalo ni tung kemang po na bangke, ni tung claim po dia bangke, alang tum jasmen nang so sa dun posa, nang pudun tha po seta, nil tum himpen ke, alang tum pan ke, bini, so dak pensi ni tum pulo, le lason son, a comment ke no, lason ka pinson tha bake, ake heno arjan ke phangno thap lam ke phangno thap ni tu ma match ka phangno thap lai ho bang ke nang tum claim ke non jong se autonomous sera pan na tum da aning hang pen claim di polote da pen heisi etum rubisi ining sibat donangi polote dholo malam kali la pen etum khayalam kali se matha thesi ning si do ye phanong si matha la pen hang polote alang zum same ni tum ke claim bom along alang tum same aning chiru pen ni tum along no char non posei ni tum chilo lasi nil to mangke chidia se nai polam ta ningelo ni tum perfectly we are human we are not perfect our pen tum mistake doji ni tum wrong doing sui ni tum kechok che doji seta to err is human but to forgive is divine itum kechok che ke doji kile duisa lain la chidia se ro hello ke nailo la hello ne tum characters la hello ne tum kamatha la hello tum klempon Lasinon kadowe pansabe chuningilo. Let us have a life of forgiveness. Let us have a life of loving each other, forgiving each other, living in harmony, living in unity. Dahil nitum non rada panabachini ang tumapake, rad pan ke puang tumapake, nitum kaprek political party apan, nitum churuntung, Congress atum bonon, BJP atum bonon, CPML atum bonon, kapre ka song political party do organization do da seta niltum bhan pinyan yang ku tot kowe but they are in support of us alang to pe nitu ma favor no sido nitu pa nang support sido mesen lo posipo do pinpol pon me niltum non XMP dimasa XMP Prakanto Varisa alang le CM da kamanta malo pinyan ni sa me nitum pa nang tropik nitu ma movement nitu ma ching room dito mag action dito magkama claim po natum dito mang churup pun perfect la so sa Daniel lang sasa alang li sa me panisket dito NCO sa long press meet do bomahot dito malam kar julong pen dito magkamatha kar julong pen dito ma objective ka chini pen na job alang li sa me dito pa ahemang chihan ketsi dito pa hadak kutang kimang tipondesi sanang pidun bisko nang pidun lang nang pidun lapen na par sa me nil tum nang chingwai dun seriously pen situm nang chingwai dun lapen seriously pen situm lam nang geng dun lapen alang li tala si convince lo aning arlo aning chisik lo alang li sa me press media long si face alang li aning ke hang lapen mesen lo po alang li hadak sa me declare lo lasi pinilang tumpang tuyalam lo la son thomalam ninge pen si pini nilam the inton koklo niltum long puto joint convener dolang alang li sa Arjuna Singh Terang alang si Sona Singh Terang alang si putot nili ke ninge kili damde lapen chok damde do anta lang si pe plain ko lapen alang li sini pon suko alang bang si apor pila Kardong media court itu non hejong itum convener hamsi sobat kami pinana itu kan pacini lo atumi head tarik piar ni kiri tarik piar ni itum Parampur Hills Autonomous State Movement in pen isi rada me pibande Autonomous State kya hage pa rally isi padopon lo dak dipu rong sopia long ilo si bangso rally long Karibiang long West Karibiang long pen Dimahasaw district pen atau kan do petame rad ke bang laso bangke nang tum tame theglong lo
Pinha tapi help ke lele dolang, ya tapi tuhan lo dari kelong le bake le tong ite pe tapi inglong lo pen ke bang. Even hindi ke ban aking kino hong ha hong lo bang tapi atumi ay tong dun. Tapi si history ku si cipuna ko ko tuhan. Apa atumi tumi kete tengong ke lo arara bangke kwan si tong nai ba si tong wira time ni. Tapi itu sukses bo si kuram lo ate kapek community akhe pe tapi itu tong dun. Karbi di bahasa pen cenglo tiba pemar kuki kapek asami sa community punon kapek akhei to kami datum lagi tondun laso bangke isi tum cekelong lo ape bari isi kadesi isi cipulang kopu rat kaci tondun ati tum kacera pace dulu kedu utakali rat ke wangi malang tum mitang gadi kacidi amira tempo ko ciri gal oto ciri besela alang tum cirung cerek betam bidak nak padle do labang hempe ka farmanani do tip kolapti hempe kami cipalong serang napu non nikan pike pecesong non talong lela moe tami thanlu ya tumya program me han tuman nonu ki jopon kapre isi la sia ajak bagi isi obstruction bagi itong bong ke damta pecesong purki molong isi langdang kami itu hani ke se san seroi anu be ke se san seroi ba tumbong ke thak la divide and rule policy dola sol da ke klem thap pe yoksi dong putai tum 200 puri artikel homira long itu ko sabi tuan nompuda itu celong lelang kasi non la bangke itu orang por hil sotor master movement itu kami sei pollo pen movet thanlo tesia song kami da itu si song la peralong klam long bailo lan part kami itu pillo political party pre social organization student organization nami tadu isibe long klam sidura itu si song polna break bagai ci palong polna pen jatu biar kami tum memona pidamno dak otonomas council kalbang otonomas council siama kai dr tulira monghang alang tu ada council secretary si memona malu dak nang jeng lo itu dak itu rally ke dalam kelam salang tu baik lo lapen ke tum tambe ke cerai kan lo dak di mahasau district council batami thole da tawam thi bagla lo alang tum dak council session si bijulo sodeng ponsi uthor state government la palero state government ami central government ami lahai bang alam thi cerai pen papali nampu ke 200 pular titi artikel bagana tu kadu kadu chinelo parliament asia kon covid pen numati to pachuna ko implement apol ke amendment to simple majority chola parliament long kami dasi new thelo je ke bang goma por kami kadu kami tombong ke chok ke liliang mo kami itu ban bidi sola pinang ko i private long gade dim doing na party pola ke lo ke pola ke lo thorong pola ke lo kadu we charap chitu ben claim mosi la hempeng bangke pachu di beng nang lasoni ke theben si baswa ni basi atu mehet amina tu theglong lo ar sarpi sarbla ki bi ki thi baso bangso reli lo nai to theg bagi alal tu barat patami itu kadu era kami tu suru parlo itu hill state pompela apram hinpet lasi kewang bo por sar kami laso si rap tu bacharap pachitu kami dobe ko pening thelo mane individual punot intellectual punot kapre ke theke itu kami asong itu kami kewang mo por milas usi laso ka songolong klamdong bang bukuci to devi ponlo at orang profil sutuma sistem Ukraina dan sampai isi itu sih asal mana kan kasih itu Asoman ke netum APSC la ke dolo la person se APSC women committee dolo la sopen apin into women KSA dolo la pen SEC dolo apson ta se netum da KNC dolo la pen youth front dolo SEC pen la pen KSA dak dolo la pen hill state demand committee puisi dolo la pen labor union product dolo la pen ason ta se dak KYS polo Karbi Youth Society pudolo la pen kede fuluni youth development committee pudolo songkresi dak dolo la song ta se ako nangke klang nunde pen nang tum tum dulang ni tum amen wan wedet alang tum da dutula la si crazy so se tai otonomas state ke lagi political lah isu lah sehingga itu political weekend jadi songhi pan ini kasih lah kan kasih lah itu mah la so bange politically pele ke longi pobosu ta gali Ake la bangke aholo political issue lo bosu bangke. Bo pise tame rat ka je song nyong se intang rat. La pen rat ka je song se ahok. La pen itu bangke tok rat constitution along do polte la bangke into political involvement of pin same political party kali pin pen same la bangke na pin jini tu ma. Jini do la bangke. Otonomas state politically seen actually which same mo pa nang lipulo. Letung rat kaci song pen nona korpa me letung DCP tu masih pakai. Hala tu mapang si letung karbiang lo pen di mahasau district ini representative ke
council hini council itu japa itu te hal tu malam tu nanti nang itu kesong dulu Nil tu mo heta polo ke. Nil tu politically song kali. Political party pe lai song ni kali. That rather ahin besi tum song ji. Politics along itum dun depin besi nil tu bang song pon ji. Ate la solam do non itum non APSLC tum ponon, AC tum ponon. Nil da politics song si pachu dun rong polote. Mo nil tum high debt polte ni tum banta political party le parent debt posai tum recognition of people chi. Kasi non abang ke rather ka song ma se bang tang pon ji. Mass movement about say nuclear ponji that isn't government upon to compel on that je rada to upon to say to alang to my problem atuma grievances and to to akemang akehang no say pipete un elo pula so na compulsion say to government of India pan piji Namaste sir. Tumi di molong alada PWD IB patangi ide personally thana koi kipi. So koi panang di Langdora dan ada dalam sini gitu. a hoklo la bang ni li penang tedet adi 2018 anigan honil pang so order ang pipen nil dak 50 lakhs ri invested lo athel tum thelong ji dak structure do post do lapen site clearance do ring well do boundary wall do laken nil taka pen se 50 lakhs ri invested lo pinier ni same autonomous council pen pan sikkai chen people ten il do choma nil se ko pen than gi pila Foundation stone के पास आप लोग अनेकान के ताऊ थे 2021 पर था foundation stone होता है nil ning abade 21 ta hai seta la bang so jitu ke claim abang ke order ke element pen sido la pen 50 lakhs il already invest elo same hala so ka investment job running bill ni to hang pom don sa running bill nil pang sikai sira pelang apose dak jong si langdam pamelo purote la ke nilile tanga ke chogali seta hala dak government of se tanga ke cholo pole pu seta chok ate nili invest tanga nil sikai sita pini return long lela aposi nile pan la bang so nona poro hot nili hempre ke hang jipu ka chisong jipu ladak ke claim hot nili pan la ji ka thara to pana langli group atum ba press media tum la bang so ne pan allegation ki bang ke la ke totally false la pen thanga prove away la ke thanga a base ang ka away ang to ne panang puro ke angkur ka velam si puji la pen jong si non nili ning han purote nili pan defamation si ake jong si lipid up de lage halata command ma ke pi jaya ka thar puno alang li team atum puno press media pon jo jong si nili defamation case pilote alang tum la ke chinam kagi ache nilin alang tum thang na proof ta we media tum jong si la puson without proof without evidence without any documents have been present si ningche prote lage non nili jong si defamation case pilote prote chinam vegi lage bado mun same suddenly claim play for the greater interest of our people nili claim ke lage nil banam pulo ne accept lo nili claim clear person nam pe claim that punang pu bang I don't mind nini ko yela bang ke atela ke thang ake choka vesa 50 lakhs tanga ke nil tanga ta choklo pinya ki choye gali nili si government phang ki asalo atela ana development ke nil claim te ka hoda site clearance ben chenglo foundation ben chenglo non ta pillar thelong ji la ka do vesa me ada ngom boya nal tum thelong ji la ke nil tanga pe se claim lage government tanga ta sikai sikai hai 150 lakhs tangka ke extra withdraw long la 1 crore 50 lakhs bang dili hala so estimate lo hai la 750 lakhs nil tanga si invested sikai si long la nil mang jong si long potential pang pek lang na tum inquiry damon department long damon order long nam yang tu bill ke do to draw ma do te ma tum thaklong ji atum lang dam tame lage 100% ni guarantee lage totally false and baseless nil pang Ini rata pan nak sebut tak big documents big proof ada kan pasti ni hang proof ke delige thang da lo because la nil pang ke false allegation of chapma ti nil only produced thek ye bang ke order nil order do la nil produce thek ye seda tangkasi ke enlo pang ke delige na la thekong lage rata tum commercial allegation of ye bang si ulai check na ko Ako press media aku fix communication se news upload pe nahi lage sa alam lo once kami ngadong lagi delegation apa ke wrong so kan si so lang itu expert is the preference in news and media kan di kejong lambang upi artikel sih nanti kejong dari media athepi ma media through se alam nge eklang mo ti aposi lage media tum ta wrong osora hok ma na hok ma ka ju prana lang nal tum se journalism long charlie pen pohi plote at least nal tum ma realist ground reality chini ning ke nal tum hoda hok ma hok ma wrong sor kininge tha ma kaninge pru ma chobe ma choke po ga tum langdam nahi la solam na tum langdam nahi ma ti
Aposi lang lepin pen siang tum rong osor na. Nang gini dun pen si jong si la puson press media long pilet pote laganam tum nang jonong ko. Muni gini ibo mi alam ta hinolam ni ibo sa aho kani ngi ma sobai ni ibo kena tum lang lam chali na lang. Aposi ang tum man li punang ko. Media tu man punang ko. Nang letum APHLC, nang letum dora pra APHLC ang alam letum man holo APHLC lagi non political party. Bosin di tum cirapun. Setelah non jalan tum ASDC pen cilang lok mat political party Jepang deh tum non ke itu mana cong kerja lo sih ini. Tapi nang letum lah masuk political party ASDC pen kecil lang pen. Nang letum next time party utang padam terima. Mate ne parang Tok si nang letum padam. Nang letum masuk ambong ke so irrigation lo ambong. Nang letum dora pra ambong ke. Approve pek lang bo. Ambil pendili pele he. Nang letum ambong situ. Approve pek lang bo halakan ngi bang da. Ni tum claim na peta moni tum susi kaning je prote. Let him show the proof. Let him show the evidence that we are political party. That we are together fighting with the SAC. Political way pen tum chedan. Ji prote jong se approve the prote. Let him show. Pek lang mo na approve evidence. Alangli without evidence, without proof, and engage pote lage baseless, useless. Angkur gavela mo lage. Kali buta. Kaposi lage chokche. Badule engage pote lage chokche. Kaningi thap lang mo. Aning kai no pen, aning alo kamatha thap pen silai kaningi posi ditum puji la bat. Tang approve of it, tang evidence of it. The SEC, of course, they are recognized political party. Seta netum agreement ondo. We have got 3 points agreement. Number 1 agreement make 4 autonomous state. Or Articles 244A, 5 ka penang polam tolo. Second abangke, dito illegal immigrants. Influx ke dopot, lahi to men jointly file nang pulo. Lapen, Sony abangke da gitu illegal, da, pilo puli. Kedua tumpan, itu eviction to nang po ba, highway lam si ito. Pa border protection of unclaimed po nang po mo si. Dito da ke chair po. Only 3 points agreement. Political lam dito thang na, chingwaya binomat. Agreement thang dawe. Dari sini itu ni alam dulu. Militum panang blame tu nak putat tu apa? Dongsi militum cok cip lu tu nak tungki hang atuar cok cip lu tu non political organization tu tiga. TCS, Karbila Merame, PSA. Asona song do pekda song harus sida susai kan yang long asong itu ni kalau tunggu political party kali ulu tu nang tung celang per hamper hangon itu tu hadak nang kinang dulu halah halau itu mah alam tebang nang tung celang per nang mana atung nang kaning dia tu mat masih nang dia mah nang ceklang on nang tu mah nang japon on nili tu nang dulu nang tu mana Yes. দরকার বিধানে তুমি দিছিতা হ্যান্ড্রেক মানে ইলেকশন থুছিল থুনাংনে পুসি পুলপুতে হ্যান্ড্রেক লং দ্যাট মেটিক ইলেকশন থুনাংনে পুতে নিলি এসডিসি জেনারেল সেক্রেটারি পুরো নিকুল থুছিল দেখো হালা বাকি তানা তুমি পুপো এসডিসি কে পলিটিক্যাল পার্টি पे नागले पुपो किदुंजी कांग्रेस लंगमती किदुंजी बीजेपी लंगमती hala political party kali puhe kitun jai ka thar lo puta hala election thuru ta hala da political party lo da noni li na ki puye bang hala hai man li puye bang ke political party pen chelang le puta case is song hodo song ho chelang ra nang tu autonomous state movement japanun netum nang dun pu ya disipan itu nang jadun dulu nang tu long sana jelang lo nang tu pulo election tu nang dulu deh hemprek long letik ke pulo election tu sudah nang song taksi kongres nang pu BJP nang pu pulo nang tu ke bak kongres muni BJP muni jaya ke thar muni nang pu ye nang ya DC election ki tur pancho se hemprek ka hangle pu pulo deh hana nang BJP da election tu pipa kamu tu sudah no hemprek long letik ke kongres tu sudah no hemprek long letik ke rada tunda nang tu Congress BJP kadang awak political party banda vote jok kita non hemprek long letik hala nil tu manam ti ki Congress election tu long hemprek thang ke pude izum hemprek hang tu people election tu long dai BJP ta election tu long
Udah people nang tu BJP fan tu tekse deh. Emprek dah ni. Masih hal alam bang Cipura nang nelo. Pak le nengji sita konstruktif alam nang nengji dulu. Sonsi email kem nang lo sonna. Mana destruktif alam nengji nang nelo. Emprek le pelong yete. Asil oni tuma em bang all party kroy makro krim ala le kaprakalam sitan nili panel discussion on nengelo all party chilang per batai si bang join memorandum pidam sena mano nang ni nang ja ponai ge MP ate MP ke parliament long hal minister long kilut akar dulu alang dia pas dulu lapuse lang senang ja ponapo BJP MP ne Congress MP ne mane MP ne lachi ne tanam Three Hill district phana MP lo asil la so hempek pelong ye phan bangke Allah nang yu konsi a Congress a BJP a jai ka thara ni tum ga do be ye signature kuri la phak ye se to ja da to pu a signature to la pen a memorandum pidam se nang se ni li hadakta request kan lo pen pini da so stand tum do tikna ni tum da si a contract and ji pokam beli emprek ka hang halai si kini ba ge terak ni ne itum kar bietu kilong tang hor muta bang anang awan na hotai kok anta an chu the the halai kar bitu ma kar balu nangi ni da kar bilo itum kar do kar bilo 1970 ani kan har kris ka bra troksi ke ban kan February ti ko targing ko si India a government pen parliament pen daga council phana pulu nang tu hemprek nai ma nang ne ma special session chahang ra tipranu otomas nai ma nang ne ma tipranu tasiala so a special session ke dor ni lo February targing ko और ऊपर से क्या बात फ्रॉक्सी क्या बने का हलो सुध बंकरे थ्रोवे मेंबर बंकरे फॉर्म मुझे दोनों बंकरे नॉन मात हेम्प्रेग ना निलान पतन मस्ते ना निलान लुथेक बांगे नो पिता लुथेक लो ड्रेसिंग की तो लुथेक लो रोइंग की तो लुथेक लो हलो सुह दोनों लसन था kapathe ke luthe ke bang we puta da kaprakalam dolo hala ani li furan delo sita hala solo bangkre pho tumba pangke emprek na ni pukolo na nelang asamong sidutun lang pukolo inugara munit akai raidang ki alang li bangsi non mat nang pu bangkre thropa university bhujok solo nai pu bangke lor delo possible Bang pitang muti, nai mana nima punang tungge claim muti. People nang ne puge. So Singh Taron bangga deputy chief minister pipo tanu. Hala sohut. So itaran bana minister. Jebi hagiar bana minister na tu bangke kai kita. Dak asam do no kai kita na tu bangke ni ke deputy chief minister na pipon wer po. Bangke thom minister na tu kai ta long wer po. Ini long mante. Sijia da long de. Bang thong ga lupi kalam he. Hala pensi itu hala so hamper keng doi dun so. Tapi ni long de na ya kam we. People long de na ya kam we ke. Assam thak nang nelu. Hill state si kahang hala so ho sita separate state si kahang. Sita Assam thak nang nelu kusi dak Pataskar Commission Osuk Mehta Commission Kasona tha commission bohai si hala tum sa planning salam lo Indira Gandhi ani yahut asa Assam thak khedagi puruta dakke federal state ason autonomous state Assam and state andar hotrok salam lo purute angke dakta lata state po power do po ajha power long ledat po sita ajha power ke long po ame thang ke sulidor chit autonomous council pen anpar ka thak ko loke aposi Assam thak khedagi fancy la so planning kurilu India government panse is that
India government se bang planning kuri lo por itum bhala na kita na pili. Lapen denge de khala so 1917 kan denge de sita people no anta pe prai present. Alam kheda bang ke movement ne kar dia tum ta thur pak pen. Kadu we je prosar pen. La so 244 year teng pen state nai blute mu sinang ko munang pipu alam ko. Ala hen amat kelong le dai ta kali. Ta tumi ta ni limiting long nang jelo. People long de tu de hang ko amat abida ratum jinang lok ti. Ila tumi ta nang jelo. Hang ko amat parting tang ko an par ga election ta high court ko MP MLA ka to lai ASEAN yen long ko corruption plan ko hada government long no ke nije na maheda ko ho chim ko heda ko alam ke government long ho chim ko am de ko asi no nan ta negotiation chok che AFDC pe non hala UPDS ta ho hala non song tro tum ta ho ku negotiation si chok che leader tu kija pon tum chok se de polo adhai ru ko polo ha jakka sudal thak lo ha da ko autonomous state puto autonomous state lo ke du tang lo ke ke hang ko autonomous state tu pikam lo council lo ya ko pe ba cho no ku se negotiate ro hala hello mate ke hang ko autonomous state na people puta du lo scheme do lo a planning do lo bi ad lo amat ko so lo autonomous state a structure বা power and function ko sonsi do ima puta meghala bang ke ho a ek masi salam tang lo asam reorganization meghala ek tok tang lo no da ni long do yo atuta kada se power do lap lo asim autonomous state ga po daga an par ke kone negotiate nang yala lo hala upima meghala bang ke autonomous state hala handle la penyo sa pe ba chedi puta pe ba cheno ala lega pe kalam lo sita negotiate na lo separate state puta negotiate na lang negotiate na lo separate state a structure do lo ke power and function ki ma dui ara do lo uthe naga tum ke council long le de lo long le pelang ke chara fan nitum ke separate provision dana pinai lo special provision pilo Mizoram mata special provision pilo kasong tha urun chol phanda pilo hala tum ke 6 duri longle phelang chera ya phana weder lo posi state government no sela so police pang ke hada ka ko badun thulu general state long ka ya hisab pen ada panga kapega provision pilo article 371 B C G atuman pilo asim dakelong le de jelang ke muthe not ke nang sorbang ke rat chiplang nahi rat ke chiplang nang thang politics ta ulo daki kar bianglong pe not ke charhil dimasa hil la arara tu aning hangma hang he sinili pulo timi da open sinili ku public meeting lo mane BJP ni wala khai mane congress ni wala khai BJP voters atum anjong sim Narendra Modi bat aphan mane शिक्षित तो मत autonomous state non masalah ngite tuke chiri jain la pokte hala chigo ila tumi publicly nahi halo la chigo ko hala aron ko pinai mate congress tumra son si claim lo brother son tha aso sirko to thina se no bange tu mane kado 7 lakhs voter do 7 lakhs voter do pen mane achitim to say 4 lakhs baht amuni ab voters atumiyong si hangju lo brother ala so autonomous state ke nang kimpi vek nang ko athe la bang ke the parliament commitment hala bang so hota a government of India commitment asi kecuning ri bang ke karbiang lo tunta kadu era tunta hempre hang rapena nirdu wangri pupege jontro kita wangu na domri po Kuliran perang tawau na domri po Elvin teron tawau na domri po sita ninge tabre kokre jaiga thada wangu na domri po
Nang tu sikit tek, tu sikit cipu ke. Japon hai. Japon pemimpin hai. MP dah jeplang tu hai, MLA jeplang tu hai. Ni tum kilo putih. MP sinai mati. Kita lang tum kan kita posisi tum tek selo. Memang kok lo. Dan mungkin orang tu approve hang orang lipan nang IP petang sedep. Lalu approve ke council pen bilong malong lima nang tu inquiry am denu. Alang yang si bilong pun ane record kok putar lang li si cok je. Alang li bilong li putar pusiki claim une regimati. Bili people nahi. ऐसे कंपनी गली कंपनी है तुम क्या लगे कांट्री बेसिस क्लेम उन भारी भरे कमिट तुम क्या कांट्री बेसिस को सिस्टम दो तुम में था तंग खोरस लाप को तंग आलो ये दे पोसावानो सभी हो itu unih mati lah sonde running bilang pibom na ko kali pun tak pusing petang saya ko kan dak ni liye nona council tu mata kecil ni jalan tu na solam pe na jo party je prek tang ta frang party tum cipta contract pura bill pipita deti nilpiso men ba na da long la 2000 ni kan nilpiso chialu nilpiso ta contract register PWD long abdul no ta pipe congress ta pipe non BJP ta pipe hara lo pe pirthe suli ji ko hai Cipulu tak lam tu pun sana ni thuna ni lo, kolam si, saya tak puas lo, itu jelang pe sih forget and forgive. Yes. Sir, on 126 Constitution Amendment Agreement lah, so kita nak lihat, so ini coba. Kalau kan ini jadi lo, bang already setting, Kalau ini kan, ada memang ada rumah, so kita. kalau kan me punya hengo, hengo punya kuno, alam thebang ke lagi, jitu ke di mana teng, pen ke di mana teng, cok sedelo, apa na jahak alam thebang ke nona bang ke dah itu ta, isialang, article 280 pen posawan ko, Elvin tu no cipindak weh, jadi, nona tu na dilo mati, ni jadi article 280 pen posawan ko, halah dapat wang teng, ay nang nelo, karbiang mo autonomous council pan ke Article 275 along Sipulo, jela dak pensip consolidated of a fund of India. Kopi makanangi badak to kalu. Dak administration kere siya panda kapi misalnya panda development kam banta, sona kam banta. Hala so article pensip, o sanang pinangpu. Nona pipeda people. Televindaro ne lingu sinat nang thakelu. Kalau dapat ciprek ulu ik, masa kewang sistem ciprek ulu ik nanti, hadapan kewang belu, asini lagi lo, konstitusi lo godak lo tok suno na ciprek sistem pun kewang, nampak lang tako, tok te dan hokta, ciprek sistem boleh non ke lamsam nang pipo, central fund nang pipo, permanent kali dah lahir ke 275 along bagi permanent apa sih itu? Kanuna ke permanent pasti nang pigali. Jikidam thek no na pipo, inkiam de thek na pipo. Khala chok chik mati. Daily ras pun panong pamia article dolo tangka ka wang ya, o khala ba implement. Hala bichni. Due ki ko bangala ke panchayati ras pansi pipo. Nasi chihela ni lichi dibe tang la tue ki pen. Nilfan kilo na pu. Jaiga thar against ni nai. Pilo, jaya kathar ke rong posa ke wang ke, mana kancek lo lagi, naso posa nang ne puta ho. Jaya kathar, abang sa chukche, alang sa chukche. Atuwar thanang pola sinila, tuwar sa tagalo, Elvin Teron pa, municipal board, halabang thabane sa phene de, sida. Municipal board bangta town committee selamun autonomous council ba autonomous district council hoke town committee selamun arona gitang selam pensi town committee kimun lason thokse municipal board bangta non pena bangke council pen kimun ko bang ada 6 lulung thap nai kale bole de panchayati ras lo pen non da council so chifuno legi If you don't municipal board no.
Ba hada kasi appointment nang toy komuni nang toy pagka do po. Hada thang system da ulo. Council kan thang power kuti. Kulo da lage POP jupe pen panchayati ras along damji. Hala ke chok chige Elvin fancy kunang ko po alang si negotiation ki dun lo UPira satung lo laso bang kosana pi ku India government ku na nge dun lo alang yudek lo laso fancy asil halam je thana de du lalu dulu te la to suna hang batai siba lalu dulu te MOS ke cipta ko kisa ko ya din dirong bisna cipta ke chok che dulu te Elvin dirong si chok che lo dolan lo hala UPira so bang hele sa thek mati aron chi ne mati to mani liku no to mon ke alang sia spokesman lo alang sia advocate lo Nilinggeng tu te jangan lama lama ninggeng thabre sini setelah hai pun aku. Public fund misleader है. Article 2 hala kardango Thomas Council lo ni tu city beto lo hai parking kilo. Jadi lipulo biar biara penteng. Aina ne Dixon ke that council of fancy absolute authority tang pidala tu Dixon no. Konan ma aron pen long liat tu fangan ke. Itu thap tu fangan ke. Cikloyan homa por pinon Dixon non. Ini land usaha tu kang ini land. Na hoklang ni tami forest tami PR tami hok la ke aklas savilo jada long le dosi tami lo council ke eviction cikloyan homa por pinon. Sir, ni no isa mga ajuda. MOS, mo pa namin kulo MOS kasi tawag ke ihay nitiron si advocate dun. Songin te kara si kasi kagada si. Society lo mangke penano lo mangke ang tipo ka mo pro sa CM. Damo kan kasi akor ki deti. Kasi dati damo kan ke kachini dun doma le sare. MOS kasi tawag. Kali hala MOS mana so MOS kali UPDS pena MOS. MOS one ba. Elvin to kala gido. Alang sikado welo advocate lo spokesman lo pure lo to welo. A mediator lo so. Alas kansinili pula. No bang kala ke komato ke advocate lo pini la ne ko eni dilu. Muthene li ko banga tumi dikhata ni lo Indian Home Minister kansinili pu. Nang tempreka to bang hansule no. Hak pangrengon puna ke putgang bang kala ke chakki. Putgang mati record do bono. Dengang lo bang ure. Kala ke chakki. Inurai Indian Home Minister kanengge nangya lam kali lagi. Ame thang mase amman ke chip kachipir. Public leader ni lihat tumi pulu. Nasi hala jaya ke thar tu fan kene abji. Rotoni ti tuman ke nebji hala lisong khare tuman ke nebji tayar me kai chok mar tuman kes pe bon lo tatme kar me ya ka thar ki patudam ha kohima rotoni ti ban lisong par patudam ha Darjeeling roton teran ha Darjeeling da sini tu se hang lu wang ni tu dang sera bon po karbar bang surpak nang po surpak lo surpidun pak lo hala soni ni ningge dalu KRS नहीं पुते इंडियन होम मिनिस्टर पेन हिम्मतो विश्व शर्मा अपन कुसे पब्लिकली नहीं लिखे डिमांड लो पीपल लो को बंके के दो तंग अन वन ना पसिक सागरे सिक्स लो के दो तंग अन वन बंका नंकी चीफ तुजी को आ पुलिस के क्लेम बंके चीफ मिनिस्टर पेन होम मिनिस्टर ओमिसा नसिला तैयार में कहना को तार में ना पे कहना को पाना सिना तो Home Minister and Chief Minister sinato. Si halai sansona lamang ke lisong par ki chok chiawe, roton ki chok chiawe, jaya roton terang ki chok chiawe, jaya thar ki chok chiawe. Dan di mana Assam government pen, mana fan Assam police pen net naik pute hala Chief Minister function net nampo, Home Minister function net. Kadang-kadang abot Assam Chief Minister kininje 60 apa war pange central government pen सब तब खाना भी सिकाई सीधा ना भी bisa dah sih sama lah. Pernah dawe mana tu nani CM kan di bawah tu. Hala so ke 275 lo pe siwang.
Assam government 1% ang pinangi. Hadak pen Consolidated Fund of India puwang ko, Assam revenue account lang lucok ko. Assam revenue account lang lucok ko, angka Assam sor pulo Consolidated Fund of Assam ko. Nasi hadak pen ke wang posa sina pipo, Assam government ke 1% adanak pinangi. Pipe, lapen department mukat nikan kopling lu tela tu fan ke plan pen non plan ko ponpe Assam government so. Pipolo non plan long ponde lu puta ador mahaba Assam government pinang ko. Sita plan a scheme of bigger lu puta central pen ke wang posa si ador ma pipom. Halaga ani dingo discussion pen hapo hala. Advantage of some 2.1 atau yang nakar yang ngomong dengan nanti tu macam kan di situ bagaimana itu mereka ngomong dia cerai kamu kata agreement tu nanti lah so long dia kata nanti tu macam kan di sini nanti pakai Kuson po. naklah advantage of some 2.1 lo ajo kurang nakar yang ngomong ni nak industri kapek lah Assam Chief Minister kan ngedo es company freelance company pan CPG Compres Mayor Gas Amet Pen dong litik teknik do penigre ko ngok si ko mos konsilasi ya kan dong litik ang po Hala bangke lake itum pek bom. Bangki project phana to. Hydro project phana pek nomor. Hydro project phana pek. Masono kha project pek. Sita pek nai puse da a condition bang strong rampo. Se kaipo da jor. Kaipo ko jor cheng ke list kai ni we. Ni tum council long budam lo itu ko kede list kai ni le pikam. Nasi lini ko na pinang ko. Te banan ko. Dimana kali dang pipe. Asik. Ala CCI bhanak pek. Sita term and condition bang pakka nahi. Dagat tum 100% sakui lo nahi. Iklem sekan. Lapen councilor revenue long nahi. Itu mana comfortable jo. Long chit ana bang ke dak pan pinang ko. Itu industry bhanak bang ke itu long le pipe puri pipe. Ini tu hota. Udah sagai bang kira nani ko. Sab baganya tu mangi. Nili siang tu tanang hang. Alam thip hektar suri ini ko hang ko. Hala tum lebar se wani nana ne. Mola so lebar hade upani long ke. Sudah le. Nasib sagai phana asana apang ke. Ta kapre ka tu bhang ke lage isia adang en ko adak asoteng siklem ko adak bang itu sakurilong dunai pena atama kondisi stok pamina ko te non pen aku munikan ko pen te hala council phan ki pinai a tax punon a royalty punon hajat punon ikan ko pen ke panong pe pat ikan ke to pude nam bat bom hala hai ka tu weda du en sakuri dak long et nai hala lo ni tu Sita perang kalau solong lagi teknologi jadi bakal bilang people je CCI sita solang bakal dia ratun ke longun de chulong ta ala cesong dulu sita non langkang so 15 days ang bang de teknologi po long kala so project bandet na pije solang bakal dia ratun 100% longun jima Sonyalan lo take hala lampu project hodo bangke lahaya condition pipe del lahaya condition pipe Nasa petang te dalon li CM hui ni li ponche. Nakle rida. Ni tumolong le ni tumolang, ni tumotumon. Daklem ri. Ta dak pipo si peklem sunang ko ma po bangke. Akimi atum pele luci tok sunang pusini pulo. Nili party leader tum ko keda. Nili ga CM chon mati. Ab boss ke join torong pipan holi ke. Mahal tum ko keda lo. Jok segala Tumhani lo. Local company fancy pini, Assam company fancy kopak. Local company तुम petang से डालो, शिक्षण company है तू. लासो बसी पहुंचे लो नहीं सियां होगे. अंधु रखले भी. तुम रुक लो. हाला बीपीए माने भारत पावर कॉर्पोरेशन वांग सुने लो. लातो माने पैक पे डालो, तुम रुक लो. नम तुम ता ब्लैक लिस्ट का company पिना. तुम रुक लो तो माना. मिशन company लोग चंवाई डाल लो, नेको लोग नहीं
Atong claim po pulo condition ta new condition si pipa me po hada kamu penili po tengo. Sakui dak long po dak karena ki joy long du na po. Lapana lapen dak ke langana long na po. Langana miana mitun aki joy senon ke pida thang royal kilong de thang tes long de. Aprang pela so condition pipeda pula. Sinonta laha condition program puta pekan kada no po. Pekure na po. Hala kini bang rada tunta kisong se noni sialan lang tiga hak teng le po puluh kan. Ni blok compensation fund cekan pame masih dek kembali. Ukimana kem ne pun kem po. Ada ratun belobu. Joglo sar. Hala BJP Kongres itu mune itu. Hala tu nak klapi pole ko. Nona phi bange compensation long de lo bang chera piat MEC to MLA to so to he to ten ta pulo hani long wang ni. Nang chi so pi nai pu. Jog de lang pu. Ki ten nang pin khat ko krile nona le pilo bang chu elo na ki. Ciklemun, kam tukar long de no pu isa sa ison pi tu ne. Laso posan pipe pu de kam kan oli pu. Ab banking kong tami pura puno. Bang. Point dia ben pula pun. Sini bang. Tony. Shortly. Hin bang di tukang tung kila hello. Ini tung ke da karbiang long. Space di mahasau long si. Hang